He pouli he pōnei, kua omonua ai toko ua ai i ki whakawhiri fōu, mo e whakahoko ai e Whakawhirianga Appeals Court he whahita punei. Whakaalawhalahi atu, kua Gwesta Pāwihi, mai hanei hata tolu a tau Walatala Tutupu, ke lata ia moi pouli he pōnei. Whakamua kua whakahoko he whahita punei e tau Whakawhirianga he Court of Appeal, ke liu whanongonongo ke he walu e tau tuhiole mai he Whakawhirianga lahi aniwe. O mai osi e tau iki whakawhiri haniwe nera nofo ke he mōtuko New Zealand, ne te kitaki ai he iki whakawhiri tukolunga o lilifu ko Craig Coxhead, mo tau iki whakawhiri tau lilifu ko Wilson Isaac, Sarah Reeves, mo lilifu ko Armstrong. Hane tau walatala ia. Nā kai whamahani ke whakahoko tū mau e tau Whakawhirianga he Court of Appeal ke he motu, kai mai longa ke he tau nei walu e tuhiole ke liu whanonongo ki ai e tau iki whakawhiri, lau lahi he tau tuhiole nei, mai he tau Whakawhirianga hopo kelekele. Ne whakahoko ai e tau Whakawhirianga Appeals Court ke he poko whono, he whalinga hua he whakatuwhono ki whanua kula, kai whakahoko e tau Whakawhirianga lahi ke he whale he matakau tā whuapolosea i whanua kula whoki. Amana ki ai ke whai whakatutaranga mo i takitaki he tau iki whakawhiri, ko ia ko iki whakawhiri toko lunga lilifu ko Craig Coxhead, ke lata mo i tau walatala he pōtuloto e whaitapu nei, tō liliwa atu alau tolu e tau iki whakawhiri ki he mōtuko New Zealand he hawhlaile. Toko ua e iki whakawhiri whaone ko omonua ai ke he tātau seanga he a whiawhi whaiu me whaitapu e kwa male, ko e tau iki whakawhiri whaone ko e tau Justice of the Peace, Anthea Heko Harding, mo e lilifu Justice of the Peace, he tutu tama Speedo he tutu. Kua whalataha atu o si e tau iki whakawhiri ha niwe mai he mōtuko New Zealand, kau whalataha mo tau lilifu he whakatuwhono niwe mo tau mga whawa he tau iki whakawhiri whou. Whakahoko ai e omonuanga ha Harding mo he tutu ke he poko whono he whahe ngahua takatakai motu i whanua kula. Kua whakakise manatu ai e iki whakawhiri toko lunga lilifu Craig Coxhead, mo mai longa whoki ke he ana tau manatu whakakise e tau tangata ngahua ke he whahe ngahua whakawhiri, kua whakaosi mai hei halau tula tau whakawhikawanga tungai matuwhiwhine, Mrs. Selina Siakia, kua uki mai ke he katawhanga hana ko i Leti Stala he hopu whakawhiri kelekele, kua katawhanga alango ia kia ia ke he moalea e ua fulu tau tau. Kua whakaue atu whoki i ki pule he whahe ngahua whakawhiri lilifu Sonia Tālangi, ke he tau ngahua he whahi whakawhiri mo e tau munuina hana ke lata mo e tau iki whakawhiri whou. Ko iki whakawhiri ko Anthea Heko Harding mai he maanga ko Alofitanga, mo iki whakawhiri whou ko he tutu tama Speedo he tutu mai he maanga ko Awasele. Ko laua toka ua tū kotofa ki he tau whono takitaki maanga he halaua tau maanga. He whahita puka male ne whakahoko ai taha whakaholoanga workshop ne whakahingoa ko Early Action Rainfall Watch po ke Ear Watch ki he whale tali whanonga nai Scenic Matawai. Whalataha atu tau whahinga hua mo lau tōle tau ofisa ngā hua ne kua putuia ke tau ngā hua mahuinga nei. Mai ke ai whakaholoanga Ear Watch nei ke whakakise e tau whakailoanga mo i tau kumikumianga hanga uia ki he uha mo mga aho ka tōlahi e uha po ke mga aho ka tō mango e whanua he tau mahina i mua. Pehe mai e te kitaki whahinga hoa fofuanga matangi ko Rosie Miss Apple ki a PCA News, la he mauinga tau whakaholoanga Ear Watch nei, ko mai ke alo tūru e whahinga hua, ke liu ono mo e vese whalu he tau mena kwa lata ke ngā hua. Ko e whakakoanga he au nei hangauia ke he tau puhala ke whakamukamuka i e tau whakailoanga mo he whahinga hua fofu matangi hangauia ke he tau mga hala kai ke tuhanga ke lea e uha, po ke lai maha ke uha, po ke tase lahi e uha. Si koe ua e mga hala ia po ke tau mene ke onono ia tau tūru ki ai ke he uha. Tō lahi po ke nākai tō lahi. Si kai ke nākai tō lahi e uha ki he whihe tau mahina, tō maeke ke maua e tau tūru e mga hala mango po ke mga hala tō la. Koe trata i e whakapapalangi. Tonga nei a ke lata mai uha lolo po ke uha tō lahi, whakisi e tau tōru ke mga aho nei, lahi mahaki e lau ia ke hā tau tōru a tau kaina, mai hā tau tōru a tau whanua, si koe naia mai ke awhia e tau momoi tangata ke he tau malungo sino ke hea whukini ke he tau fuhe whanua. Ke tuhanganga pitaki po ke nāka i tuhanganga pitaki. Si pihi anō noanga mau tōru ke he au nei.
Pehe mai fōki a Rosie, tō mai ke whakaholoanga Ia Watch, ke lang mataia ki e tau whahinga hua ke he kehe ke mō e tau whakailoanga, mo e tau kumikumianga ke he uha, mai he tau mga hala whakamua, pia he ono atu ki mua. Ke lang matai ha tau tūwa motu, mo e mai ke fōki ke au whia e tau whalua whahinga hua, ke whelang matai aki ke he tālanga i e whakaholoanga nei, o ke koloa nei, koe product, ke mai ke e tau tūru ke mukamuka ke māma i tau whakailoanga, hangau ia ke he lohi uha, tuanga he lohi uha, po ke naka i lohi uha. Ko whakakise tō manatu whakaua he Rosie, ke alo tūlu osi ko mai ke lang matai, ke whakaholo ki mua e tau ngā hua nei. Taha e whakakoanga ni whakahoko ai he atuloto e whahitaupu e kua mole ke lata mo lau tōlu. E tau tangata ngā hua whakatu whono, ne lahi e matuta ki anga mui ofisa, he matakau pule ngā hua. Ko e tau whakakoanga nei ke lata mo tau admin officers, ke lata ia mo e tau puhala ngā hua, tunga e tau whakailoanga whanu whenonga he tau tangata ngā hua, tau tuhi ngā hua, mo e tau aho whawhasi ngā hua, he tau tangata ngā hua whakatu whono. Hane e tau walatala ia. Tā he tau matapatu whakatutalaanga ko hanga au ia ke he taha whakaholoanga whakailoanga fōu ko Human Resource Information System ko Lanteria. Ko e whakaholoanga Lanteria nei ko tau se ke he tau matutakianga he tau whakafōwanga digital he tau whahinga hua whakatuwhono mua atu mai tau ngā hua whakatuwhono. Ko mai ke lautulu ne ko whakalataha atu ke he tau whakakoanga nei ke whakatutala me whakakisi ha lautulu ta manatu ke he tau whakaholoanga nei. Ha kua afua e aho nei, kua matutaki e tonga hua ke puala tū mai i tamakotanga, ke he hala lunga whinatua i ke male wakalele. Kua ngā hua ai ke wali tā sila ke he puala tū nei, mo e matakau ngā hua mai motu nā ko saina. Kua mena ia, kua ole atu ke he tau tangata whakaholopili wafi ke mai longa i tonga hua nei, mo e whakaonga whalu hala ke watua i ki alofi. Mai longa fōki ke whakaholo whakainene ha koe tau awhi mamafa ko ngā hua ai ke he tau wala puala tū tau ngā honei. Ka whai huhu po ke whai manatu whakise kumi atu ke lau tōlu tau takitaki ngā hua ke numela telefoni wha ua hiwa fitu po ke wha ono wha wha. Ko whenonga atu he ahawhleile he whai tau pue ka mole e matakau toa niwe mā nuiha. Koe tau whanau he wahenga ono mo e wahenga lima he aonga he tau whanau i ki motu. O atu lau tūru ki New Zealand ke lata ia mo e tau whakaholoanga halau tū kua lewa e palana mo i amana ki atu ki ei. Kona nofo e tau whanau mo e tau whaonga mo i whale tau mamatua ke he whale marai i Otara. Amana ki whoki lau tūru ke whakakise tau kuli me tau lalongo kua whasi pauaki ke lata mo i whenonga nei. Mai he tau whakailoanga he hala tūlu a whawhanga pepa, kua hoko atu mawhala alo tūlu ki New Zealand. Ko mai longa mai he tau whakailoanga nei, ko maua he tau whanau hala tūlu e tau seanga sino, uniform ko lahi e mahifi he onono ki ai. Ko watu whoki alo tūlu onono atu ke he matakawi ko Modat. Ko kisia e whiawhia he tau whulinga he tau whanau, ko watu onono he tau matakawi nei. Tō tūmau a PCA News ke whakailoa e tau whakaholoanga whenonga he matakau ne ki New Zealand he tau walatala tutupu mai mua. Ke hao whlaile he whai tau pui kua mole ne tōlo atua i tau whiwhini he motu ke he whale telefonanga Scenic Matawai ke lata mai tau whakaholoanga whiawhia ne whamahani ki ai tau taki taha ke whakamanatua ki e aho i tau whiwhini he lalolangi. Ko wina atua i he matakau pisinisi he motu Chamber of Commerce ke lau tōlu tau whiwhini ke o atu ke whiawhia au loa mo e whakamanatua e aho. Ko e tau ke onoa kia nei, he whakahoko e tau nanga nei, ke lata ia mo tau whiwhini he motu, o atu ai fōki e matakau whakapulo a tala BCA News, hanei tau ala tala ia. Ko takitaka i he matakau ngā hua pisinisi he motu e tau whakaholoanga mahuinga nei. Ko e matapatu lanu mai tau nei koe lanu ango. Ko kisia i e fulufuluala he tokolonga i tau whiwhine mo e halo tola tau siausianga sino fulufuluala ke he taunanga nei. Pe he mai takitaka i he matakau pisinisi ko Catherine Papani ko e kakano ko whiwhili e lau tole lanu ango mai tau nei ha koe whakamanatuanga mai limunga furu tau he pule whakamotu hani we. Pe he mai fōke a Catherine mahuinga e tau whakaholoanga nei ke kau au loa e tau pisinisi he tau whiwhine osi he motu ke whakatutala me whiawhia au loa. La he whiawhia e a whiawhi kua mai ke tau whiwhine he motu ke kau au loa me a siha ke aho he tau whiwhine osi he lalolangi mo ni we.
Toko ua, e pulotu mai he motu ko New Zealandi ne kua hoko mai ke he motu e whahitapu e Kamali. Ke whakatūtala, mo i tau whahinga hoa whakatuwhono, mo i tau pisinisi, he motu hanga au ia ke he maweheanga Pacer Plus, ko laua nei, ko Dr. Tracy Epps, mo John Ballingall. Ne o atu whoki a laua ke he whalu tau motu Pasifika, ne puto ia ke he maweheanga nei, ke whakatūtala ai ke he tau whakangahua huaanga he maweheanga, ko i tau Manamitaki, mo i tau mana kua lata ke liu kikise ki ai. Pehe mea John Ballingall kia BCN News fia laua he kisia koe la he māmaanga he tau pisinisi niwe ke maweheanga nei ke whakatai ke tau pisinisi he whalu he tau motu he Pasifika. Mai longa whoki e laua he whalu he tau mena ne kai ka lau ai ke he tau whakaholoanga ngahua he tau motu i kiki, tonga niwe, tonga semo ai he puke tangata ke fua he tau ngahua. Pehea John Ballingall mai ke he maweheanga Pacer Plus ke langmata e tau motu tonga niwe ke he tau whakaholoanga ke o mai wharu tangata ngahua mai he tau motu ne putuia ke he maweheanga ke ngahua i niwe. Whakatai ai e ia ke he atu motu Solomona ha koe whakausi e tau ngahua he tau tangata ka tu e limunga fule tau he moui mo e tokolanga e tau tangata he motu ia ne nakai whai ngahua. Koe maweheanga Pacer Plus putuia ai e tau motu ko Australia mo New Zealand atu Kuki Ailani atu Solomona, Samoa, Tonga, Kiribati mo niwe. Mai ke whoki whala tau motu tonga fisi mo Vanuatu ke tutaki atu ke tau maweheanga ke talia ki ai e tau whakatuwhono ke he tau motu ia. Mai he hokotaki to tō puke tangata a niwe census uawhi uafu maua, ne maua mai he tau whahitau pue kwa mole. Ko mai longa ki ai e whalu he tau hokotaki tunga ki he tau numela tangata ni inukawa he motu. Koe nāka i whahikianga ke malikisi puke tō hefo e tau numela, kai mau ni mo tau numela he uawhi hong fumafitu. Ke whakatatai atu ke tau tai hawhi hiwa fumafitu, mo tau uawhi hong fumafitu. Ko kisia ke hokotaki e kwa mole, lau lahi a lau tōlu e te tangata inukawa he motu mo e ula tapaka, ko lau tōlu ko te tangata tāne. Ke whakatai atu ke lau tōlu numela he tau whiwhine he motu. Mai he hokotaki nei katoa e ono siau whitunga fulma wha, po ke limo fulma valu poini whae pasene he tau tangata atu tau hong fulma lima ki lunga ni ko mai longa kua inu kawa. Katoa e ono fulma fitu poini hiwe pasene he tau tangata tāne he motu ne inu kawa mo e whaong fulma hiwa poini whae pasene he tau whiwhine ne inu kawa i niwe. Mai he tau nimela nei whaong fulma fitu e pasene ne na kailahi inu kawa mo e tolong fulma ua poini tole pasene ne kua inu tumau. Pihe tau hokotaki ke inu kawa he tau ngata he motu, amanaki a BCN News ke whalawhala atu ke he tau walatala i mua, e whalu he tau matapatu kua whakamahino, mo i kisia ai ke hokotaki to tō puke tangata, he motu ne tohia ai he tau wāwhe ua fuluma ua. Kua wholenga mai e tau hikianga fō, ke he taha wala he malewa galele, he motu, ko ka matanga hua ki ai matakau Downers he tau whahita pui kwa mole, ke he tokaanga he tau pili o awhi koe kāpāka ia. Kua uta ke he osi e tau Ailani si pihia mo tau Niu ne tō ai ke he uho he malewa galele, kua whakalau tatai osi mo ia manaki atu ke tāsila fō. Tu mau e tau whakailoanga ke tau tangata he motu ke mai longa e tau ngahua la lahi nei, e ko tau si ai ke he malewa galele. Mai longa fō ke BCN News, ko kamata fōki ke whakafō ki loto he whale malewa galele, ke whakafō e tau lakau whakapuloa si pihia fōki mo loto he malewa galele. Pehe e ngutunga hau he matakau Downers ko Craig Smart. Amana ki ke whakausi e tau wala ngahua nei, he mahina hamasi tō mātutaki, he mahina ka hau ke tuku hifo e asphalt plant ne toka ai ke matakawina ko hui hui. Ke whakausi aki e tau wala tala tutupu he pūli he pōnai, ko e aho whaiumu he whahitapu e kwa mole, ne whakahoko ai e aho me he e kālesia Kirisano Niue, tunga ne whamahani ke tau takitaha. Kua tolo atu e doi kālesia mai he tau maanga takitaha, ke he tau nanga uhulolongo mo e whakaheke au loa, mai tau whakaholoanga he aho. Hane e tau wala tala ia. Ko takitaki he kalese niwe matua ko ko Reverend Navy Salatielu e tau whakaholoanga mai aho. Ko e tau tupe katoa ni moua mai he tau whikau he aho ke lata mai tau tupe moua he tau ako ko e katoa e whangfu mao nei awhi hivang fu matore tā la me tūrunga fure sene ne kua moua. Pihia he talahau mai he whakamatalanga he tuhi tupe he komisia sihake he kalesia Kirisano Niue ko kulupai ki heli. Tokon fu maua e maanga he tau kalesia ne kau whalataha ke he aho me, he awha yumu ka male. Nā kai hoko atu maanga e kalesia hawa ia. Hanei whaulu tau lolongo he aho, mai he tau e kalesia he tau maanga.
Sipihia hado tolo do walatala ke lata e mo puli he po nai liu matutaki mai he po toloto ke lata ia mo do walatala whakapiritania. Ka tuku atu da ui from Nuina ke he awhiawhi, Nuina po, nana wha.